lo ngai thang o aizo khopui chu ral tan te wagin ral muang lo hle nia ti alen viau lain aizo district police ten tun nai thubai sang an boi puina ral tan enroll anom lo te an soya mi pui thamuan turin kholaya police te an duty ngor swal thung LPS palai zona changin aizo district police ho tu ta chuan kumin chawa poi khoina thubai sang an mi man zinga ral tan anom lo thu soin social media sang ral tan ten poi an khoinia soi omte chu an umzui ngal zel ti te an han chui chian na poi khoi tu te chu ral tan te an ni lo thun soya aizo la poi khoi na thubai apun zual thut lo thu te social media lama thu dik tok lo mangai in soi chaina atam thu te an soi police ho tu ta chuan tun haya aizo la poi khoi na thil thleng atam thut lawa thubai zelo po apong shan lo te an soya heti lai hian thu thang sang awanga mi pui an ral muan lo awangin mi pui ta thlamwan turin police te chu tlai warin khopui chunga an duty thin thu te chhun le zana duty anin da tam zual thu te khopui nun aral muana mi pui te an himna turin theitop an chwa zel tur thuan soi tun naya social media lama ral tan te awanga khotwal nun himlo viau anga tarlan thu the dar mutura tam hlea april ni thum sang ni somni panga azain street dor puya invina thlengpo poi khoi to chu ral tan ni asoyania police ten an chui chian na ero ral tan enroll na omlova april ni rukzinga dor pui aizol watch house bula ral tan ni asia ten mi pakhat an vitnia thu thangle YMA in police station a FIR an thelu phana hial po an han chui chian chuan poi khoina tuar tu hian dot asoiti hriat chhuah ani